Hello mi pi te ho kahin lim kit ove ke ma sun lai chola dunia se diu chu a hi le august tarik thum nia haulai khupi mun a tu chung mai le gala anamol lim saho Kuki-Zo martyrs thibuina program ITLF noisa anaki gong su EPE atile postpone hethei zaham Hichi postpone ki bollo nahi Manipur High Court in interim order asozi ham ahi lole Union Home Minister Amit Shah akon thupi zi ham ahi lo ngaple Mizoram Chief Minister Pu Zoramthanga thumop zi a ITLF in postpone anabole dem Hichi ho chung chang kichi diwa hin se diwa hi July tarik somthumnin ITLF media cell akon urgent notice ahong ki phongin hiwachun tu chung meilhei gala victim family zo se martyrs te kivuina di chung chang thu sei khom na dia YPA General Headquarter Hall hiangtam lam ka muna July tarik somthumna khatnil ha lampung ni a meetinga hachi din team ana hiwe hichiwa ITLF tele victim family ho kithulu na chu a hile meilhei gal chu me tarik thuma ki pan a hi to hona ani kho ki bang mama a molem sa seng ho gel do na dia august tarik thum ni le es bolza haulai khopi koma lam kasunga thilong si se martyr mi som thumna nga ho thivuina kinding su ana hethei ITLF in Joint Philanthropic Organization JP Lamka hinga martyr burial ceremony mopudin pilhana anani tawina hi alangkhatna Central Delhi lama Supreme Court in August tarik khat ni chun Manipur boina thu court a anaseyuna hi hichini mama chun ITLF in anangan si Joint Philanthropic Organization JPO Lamka akon final tribute to the Kuki-Zo tribal martyrs di mangchan thibuina program August tarik thumnia peace ground tuibong muna umdi chu muthei jin ahin ta do tawina hi hichi thu su chu meilhei hola ana viral man in ajing August tarik ni nin kokomi meilhei te kiloi khom na lin pen coordinating committee on Manipur integrity akon ITLF te to gun thibuina program chu ado dal now ahin phongdo tawina hi kokomi in ase chu a hi le meilhei gala thi ho hi chin kuki narco terrorist ativin Bisanpur district sunga turbung bangla sericulture farm muna ki muthei lo diu a hi ati amawang churachampur district sung mundang awang wipal hi diu a hi ati kokomi in agi bena chu a hi kit le hichimuna akivui te te le ukite chunga galin zo ki bol khumdi a hi ati na hi kokomi ten a sei bena a state government in hichi dan di lowa thivui namun akine go hi asu tang diwin ase na hi kukiten avui te te ulewang state government le central government in thilphalo so zo si mo okipo hondi a hi tin agi son nabana meilhei mi piten wang hichi thivui na dolal na hi polthechan ki bola ki vuisa lo helding a hi ati ben a hi alangkhatna kokomi akon gi na aum helwangin ITLF in August tarik ni nin press release a hin bol ki un hiwachun meilhei gala thiho lam kasunga martyr long somthumna nga thibuina program chu peace ground tuibonga umding achuzo le burial ceremony hi es boljang haulai khopi koma umdin thusu abol na hi ITLF press release in asebena achun community zo se thigal na hlachi dia atim to hana koitapo program asuboi omle asuboi hol ma manmo akipu diwa hi ati na hi hitia ITLF le kokomi akigi to jinghon laizin haulai khopi naidona thilso anase kilo hite maira paibi ho lam kainan kokta lam zonin asang azan meilhe ho ahong ki tolun ahile Central Forces on analam tin on tier geso anakap khumun ahile maira paibi ho le Central Forces kikah boina sangta analhungin aban chalbe thilovin Central Forces on analam tinu nahi alangkhatna Kuki-Zo numei ho zong haulai khopi hlan muna atoloi lampia sipei ho to kidinte din kiman sadiem in mihim asang in anakitolo nahi
haulai khupi mun a Kuki-Zo numei hon lan mun chu August tarik ni zan chun anga khowa helun a hi. Hinla August tarik ni zan chun Union Home Minister Amit Shah kon ITLF te request a hin ball in ninga sung avo chon diwin thu a hin pitan hi. Hi chun ITLF ten a zan in meeting a ball un kivuina program chu chipi te dia akigel laiovin Mizoram Chief Minister Pu Zoramthanga akon Home Minister pa thupi chu anit diwa advice a hin ball a chun ITLF ten huwa kon pung thumvelin program postpone din kikel ha na chu ai nei te tawin a hi. Program postpone dia akigel ha utolhon in Home Minister hinga demand nga anaboluun Hichi demand nga ho chu Home Minister in assurance api lebu kivuina chu ninga postpone bol din akinuk tu tawin a hi. Hichi demand nga ITLF hon anei chu a hile a khat na a. Kivuina dinmun haulai khupi kom s bol jang chu central in legalize a bol a aphalpi ding ani na chu Kuki-Zo mi te bit na dia Manipur Hill District zo si a meilhei state force ho akoi lo diu athum na a imfara Kuki-Zo chate thilo ho zo si lamka hin pu lu diu ali na a Manipur akon total separation political demand pen agan na thei pena su ngang hibeding anga na a Kuki-Zo chate imfar zela ho abit na diwa state danga chon hidiu. Hichi ITLF in Home Minister hinga demand nga api no assurance anga jinglai un ajing ka langin Manipur High Court in interim order ahin la in status quo maintain body bo chu ahi kitana hi status quo ti chu Manipur boy ki pot masang me tarik thum masanga solkal ki vai hom ki khelna ima umchom lo a ki vai pu hikit ditina hi. ITLF in Home Minister assurance anga jinglai uvin peace ground tuibo muna kivuina program chu achil hapi jingin a hi. Jingwai pungko lamdon in Nityanan Rai Minister of State for Home Affairs Government of India akun lekhathot mu ahin hiwa ki sunsun asei na a Government of India in chung Manipur namle nam kikah boina zi a thina to ho kivuina program kin gon chu kanaza phaun ahin la Government of India in atip na nom chu meeting in peace le communal harmony a maintain dia adesa tohon in Government of India in namle nam kikah kiboy na hining sagi sunga alanga dia gel to chet na su to ding anutan ahin pungdo tawin hi. Hichi Home Affairs akun assurance the thon ITLF in peace ground program bo chu achipi in hinla burial ceremony kivuina chu anabol tapoi. Hiti chun ITLF le kokomi kikah tension suhdai tohonin mayra pai bis hole Kuki-Zo numei ho kidinte na zong asubezin Manipur thisan sona Bloodbath dinmuna chu Pu Zoramthanga Mizoram Chief Minister pa panla nazalin peldoh a go hilovin ITLF le Union Home Minister Amit Shah Delhi muna August tarik sagi nya meeting anei khom hon di zong anagun pe in a hi.